Tinang rihung ruar nulo rasinghat momento furak atau agradece, nome momento furak atau halo reflexão bamoris. Ia misa agradecimento batinan tuan tinan rihun ruaro nulo resinghatnian nebe presidi husi celebrante Dom Virgílio Cardeal do Carmo da Silva SDB e a Igreja Catedral Dili Dom Virgílio Hatete tinan tuan rihun ruaro nulo resinghat hanessa memória no momento furak atau agradece ba experiência lubuk nebe hakat liwana no tinan fon rihun ruaro nulo resin limane hanessa tinan esperança nian no tinan solok nian 2024 Seiliu. Husikela memória, husikela história. Momento furak atu itahateke bakotuk. Biban atu hadia, hateke baoin, ode hakat baoin. 2024 ni memória, dalaruma, bela husikela experiência balun karik moru. Balun nia husikela kane com a ruma karik. Belemos baitabalum e a falhanços barang nebe moço e aí tem relação e tem serviço mas be hareba 24 itamos coco momento que solo clube kida nebe iteira kasoro Cardeal ne mos husu basarani sira atu hakazan muda hahalok sira iha tinan rihon rua ronulu resinghat atu sai sarani nebe diak iha familia na o sociedade. Purak mos ma ida que tina ainda na ita bela husu bai itanean. Bahau pessoalmente tina 2024 né husik hela experiência dia que ruma mai hau. Valor da sentido 2024 bahau maksaida 2024 ia progresso ruma ia haunia moris buat ruma nebe konkreto hau bele kair hau bele sukat hau buka ia tina inda thoto daune hau buka saidiaka hau hakazan sai se oang kari sai oang ida nebe diak sai amang nebe diak sai kabeng nebe diak sai sarani nebe diak sai sidadau ida nebe diak ya tina inda ne hau bukan no hakazan duni atau aproveita oportunidade hotu nebe ia 2024 hau hetan tamba 2025 ia ona oda matan hakara kala kohi ita sai tama ba 2025 mai ita hakat ba 2025 hakat hoksolo hakat esperança. E a homilia cardeal Russo Basarani Sira atu reza a Miaman, ter mensagem Russo Papa Francisco, no povo ia Timor-Leste continua moris e dame no oxolok nilaran, equipa cobertura GMN.